Jazakallah khair ya Syekhana. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala mabuthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi al-gurril mayamin. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. So alhamdulillah, puas ding haamin kaya pamujisin kita niyo patuhan na to Rabbul Alamin. Demikian amin kaya panalawat iban salam papangho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balay malagpo yung pagsarang sukulan nato pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amin masi-masi pa piyatatap niya ka to hambok pahambokin rejeki niya amunin rejeki sin pangumuran. Demikian amin mula-mula rejeki hidayat halong sin agama Islam. Hasabiat to mga umat Islam, mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaingatan sin kita niyo hambok pahambok in maksud na to ren diha dunya ini. Amin gantaan bale lumabay sadya kita niyo ren diha hibabaw sin gumi ini. Sarta aunda kita niyo amin susungan atau kanaunda kita niyo lalan-jalan. Kasababiat to mga umat Islam, mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Lugay na to ren diha hibabaw sin gumi ini. Yang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala kato tanyo hambok pahambok. Amuin lumawag atau akan huminang hamuin gantaan. Mahinang nato biyan baon atau akan mahinang nato luto. Waktu kita niyo magbalik atau akan waktu kita niyo lumanjal hamuin susungon sin hambok pahambok kato tanyo. Asabiat to mga umat Islam, mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inhambok Muslim, inhambok mu'min. Dapat inkatan kidjut kuhibal niya amin mahinang niya ibadat. Atau akan mahinang niya ben amuin mapaglagin niya in pahalaan niya waktu siya mo ipahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Asababiat to in agama na to agama Islam. Tentunya Hinduan niya kita nyukatan hasupaya namayan dain ha mga pamitsarasin kita niyo iban sin mga paghiwal sin kita niyo hikakawa na to ibadat atau akan hikakawa na to pahala pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hasabiat to intapi kun na to hadlaw ini bale sugpat pa sin amuin mga tapik na kawa na to panagnaan pangaddatan. Haamoy mga simana lima bayaon bale naubos na to na in pangaddatan hatungod sin pagsaumadja iban sin Quran. So biyaon insyaallah subhanahu wa ta'ala amoy ingatun na to at awakan kumawa kita niyo pangadjian haamoy pangaddatan hapagsalam. Sawim pagsalam ini mahal ga ini haagama na to agama Islam. Sabita sin Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan gaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Nagkabtangan in Tuhan na to Rabbul Alamin. Tiyawag niya amin mga sila nagpaparat saya. Tiyawag niya amin mga sila bariman. Hinduan sila sin Allah ta'ala haaturan. Amunin mga sila bariman. Amin aturan hikataas sin darajat nila pa Allah ta'ala. Hikakawa nila pahala. Iban sin hikabarakat. Sin pangumuran nila. Iban sin mga unuin aundun kanila. Sabita sin Allah ta'ala. Ya ayyuhalladina amanu. Hikamulong niya mga tao na mamarat saya. La tadkhulu buyutan gaira buyutikum. Ayaw kamulong niya sumud hamuin kabayan. Hadugaing habay niyo. Sahingga di kamulong niya amin makapamaid. Sahingga kamu di makapangayo idin. Amuin tagdapo sinbay. Atawakan amuin masul habay.
sehingga di kamu makapangayo idin ayaw kamu sumud. Wa tusallimu ahli ala ahliha, serta sumalam kamulong niya haamuin taurin dun halom simbayaun. Demikian habaita sinallahu ta'ala ha ayat suratul Zumar atau suratul Nur. Fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibatan. Demikian baita sinallahu subhanahu wa ta'ala, apabila kamulongnya sumud, hambuk bay, pagsalam kamulongnya. Ha? Amuin pagsalam kamulongnya ala anfusikum tahiyatan min indillah. Amuin pagsalam salami kamulongnya antara niyo. Ha? Pagsalam salami kamu ha antara niyo. Apabila kamu sumud biyan paha ambok bay. Sababi Muslim kal jasadil wahid. Ha? In Muslim longnya biya sila long ni hambok baran. Kasabiat tu biya sinallahu ta'ala rendi fasallimu ala anfusikum. Pagsalam kamu longnya ha antara niyo. Pagsalam salami kamu. Tahiyatan min indillah. Amuin tahiyah pag-welcome biyan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin barakat siya serta marayaw siya. Asababiyat to, apabila kau timukbal salam pahambok tay manghud mo, tanto niya amuin piyangin dua mo siya papagbarakatun. Demikian amuin hipangin dua mo siya amuin mahinang dumayaw. Demikian na pagsambag sinsalam yato, mahinang day sabi pangindo amuin tao si malam kay meto. Sabi yato, amuin yusallimu ba'dukum ba'd, amuin sumalam hinambok pahambok. Kasupaya biyan amuin madawhat sin sila, amunain barakat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, iban sin karayawan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian baitasin Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha huyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Yan sin Allah subhanahu wa ta'ala, apabila kamulongnya siya salam sin salam, fahayyu bi ahsani minha, sambagi niyo sila longnya labi marayaw deng sin amin kya salam kanyo ito. Atau kan sambagan yung siya amin sibo niya. Sambagan yung siya amin sibo sin kya panalam kanyo ito. Sambagin yung siya amin gantaan sin amin hinang sin tao si malam kanyo ito. Taib. So insyaallah subhanahu wa ta'ala, lilayon na turah susungon, beri ini naturan sin mga pagsalam, atau kan beri ini mga pangadatan sin pagsalam. Hinsya sabut sin kita ni bihaon inira, amuin biya mukaddima atau akan biyan kalabihan sin pagsalam. Demikian baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, khalaqallahu adama wa tuluhu sittuna dira'an. Thumma qal idhab fasallim ala ulaikal malaikah. Fastami ma yuhayyunaka tahiyatuka wa tahiyati dhurriyatuka. Faqal assalamu alaikum. Faqalu assalamu alayka wa rahmatullah. Fazadu wa rahmatullah. Baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala inapuna tu Adam alaihi salam, haamuin taasan sin kaunuman siya asta. Pagpuas siya tu baita sin Allah ta'ala kaniya, dia aksyamat tu pa mga kamalaikat-malaikatan sarta papagsalamun siya.
Sarta hipataingog kaniya bangunuin, amuin sa salaman biyan sinsiya, iban sinsa salaman ha amuin mga tubo niya atawakan mga anak kapo niya. Pakal, assalamu alaikum, sarta si malam siya, siyambag siya sin mga malaikat, aw pakal, assalamu alaikum, faqalu assalamu alayka wa rahmatullah. Siyambag siya amuin, diungagan siya sin wa rahmatullah. Fazadu wa rahmatullah. So amo ituin upamahan panagnaan sin pagsalam ini din naman ini kana po nato Adam alaihis salam. Demikian baita sin panghuna tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum. Sabda sin panghuna tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulunal jannah. Di kamulong niya makasud sin surga. Ha? Di kamulong niya makasud sin surga. Hatta tu'minu. Sahingga di kamulong niya magparatsaya. Dan sin panghuna tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di kamulong niya makasud surga. Sahingga di kamu magparatsaya. Wala tu'minu. Iban di kamulong niya maitung amin sampurna magparatsaya. Hatta tahabbu. Sahingga di kamulong niya amin magkasilasa. Di kamu makasud surga, sehingga kamu di magparatsaya. Iban di kamu maitung magparatsaya, sampurna magparatsaya, sehingga di kamulong niya magkasilasa. Ala adullukum. Ha? Uno di kamu mabaya amuin, panduan ta kamu. Atau kan hinduan ta kamu. Amuin para kala apabila hinangun niyo yaon sababan kamu magkasilasa. Ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Uno di kamulong niya mabaya. Amuin hinduan ta kamu. Apabila hinangun niyo yaon, amuin sungku hindu kanyo yaon. Tahabbtum. Sababan hikapagkasilasan niyo. Afshus salama bainakum. Pasaplagan niyo long niya in pagsalam sialami ha antara niyo. Pasaplagan niyo in pagsalam sialami ha antara niyo. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslim alal muslimi situn. In patut long niya si muslim, patay manghud niya muslim atas unum ginis. Kila wa mahunna ya Rasulullah. Yan si mga sila sahabat. Puno na mayan inunum yat ya Rasulullah. So hambuk ling ha mga unum yat tu siyabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Idza laqitahu fasallim alaihi. Amin tay manghud mo muslim apabila mo siya hipagbak, pagsalam kau kanya. Sabab patut niyon kay mo. So amo yato inhambuk ling ha mga amo patut sinhambuk muslim. Demikian siabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis dengkan Abi Umama Al-Bahili an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qal salasatun kulluhum dhaminun ala Allah azza wa jal. Rajulun kharaja ghaziyan fi sabilillah fahuwa dhaminun 'ala Allah hatta yatawaffahu fayudkhilahul jannah aw yarudduhu bima nala min ajrin wa ghanimatin. Inhi karwa wa rajulun raha ilal masjidi fahuwa dhaminun 'ala Allah hatta yatawaffahu fayudkhilahul jannah
aw yaruddahu bima nala min ajrin wa ghanimatin. In hikatu wa rajulun dakhala baitahu bisalamin fahuwa dhaminun 'ala Allah azza wa jal. Yan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam onlong niya tungka ginis. Aun tungka tao. In sila halom sila sin garantol sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hampuk ding mga tuyat to. Amo na in taulong niya apabila siya sumud, pabay niya sumalam siya. Amo na in tao, apabila siya sumud, pabay niya sumalam siya. Di mana, amuin maglapa siya sin kalima, Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So mataod pa hadith, iban sin mga parman, dalil haamuin kalabihan sin pagsalam ini, mga katautay manghuran ha agama Islam. Hasabiat to, tagnaan sin kita niyo amuin mga aturan, pangaddatan sin pagsalam. Supaya biyan amuin, inhinang nato magad siya biyan hatiranan, bakas sin pamando sin pangho nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muna-muna hikaisa ding mga amuin pangaddatan aturan sin pagsalam. Minas sunna ilqa'us salam. Amma rudduhu fahuwa wajibun. Taib. Ding mga sunnat bimana apabila hinangon sin hambuk muslim hikakawa niya pahala. Hikakawa niya pahala pa Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian hangan sin wajib apabila tinggalan sin hambuk muslim hikakawaannya dosa. Taib. In paglapa sin assalamu alaikum pahambuk tay manghudmo sunnat yato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bak kakahinang at sarta hindo piyang daakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin apabila hipagbak mo tay manghudmo sumalam kau kaniya. Sunnat siya. Wadalilu sunniyatihi kasiratun jiddan. Wa qad sabaka qauluhu sallallahu alaihi wasallam haqqul muslim alal muslimi situn. Intanda indalil insya yaun sunnat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam landuk mataun. Demikian hambuk ning hamang eto amo na inasabot sin kita niyo. Haamuin dendunhan, haamuin patut sintay manghud mo muslim. In patut sinambuk muslim, pahambuk patay manghud niya muslim, amunain unum, hambuk ling mga ito amuin apabila hipagbak mo siya, amuin sumalam kau kanya. Wa kadalika fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fi'lu sahabatihi ridwanullahi alaihim. Demikian amuin kabibiyaksahan iban sin paghinangon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iban sin paghinangon sin mga sahabat niya sambil amuin puas niya. Wa syuhrati dzalik tagnina an iradin nusus. Amuin kasaplag sin mga kakahinang sin sila ito mararahin ito pahambuk muslim, pahambuk mu'min. Amuin minsan wayrong kabakan niya biyan amuin dalil. Asabab sin hinang na siya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, demikian hinang sin mga sahabat niya, hambuk neto ding mga salagu-lagu amuin dalil bilang insya subay niya singuran. Wa amma raddus salam fahuwa wajibun. Hatungod isab sin pagsambag hasalam apabila aun si malam kay mo. Intaw si malam ito nakahinang siya sunnat. Taib. Unoy sabin hukuman in ako amin sialam ito. Unin hukuman sin pagsambag ko kaniya, in hukuman sin pagsambag ko kaniya wajib. Bimana apabila si malam hinambok muslim kako, na wajib ako subay sumambag kaniya. Apabila diurungog ko iban kaingatan ko si malam siya, way ako si mambag, na tantuin ako nakakawa ako fardusahan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabin hukuman niya wajib siya.
Indalil haamin pagkawajib sin pagsambag hasalam amunin kabtangan sin Allah subhanahu wa ta'ala wa idha huyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsani minha au rudduha. Yan sin Allah subhanahu wa ta'ala, apabila kamu law niya sialam sin sasalaman, sambagan niyo sialang niya labi pamarayaw, deng sin amin kya salam kanyo ito. Atau kan sambagan niyo siya amin biya sibo dasin, amin gantaan sin pianalam kanyo. Wa qad dzakara Ibnu Hazm wa Ibnu Abdul Bar wa Syekh Taqiyuddin al-ijma' ala ujubi ar-rad. Nasabot Ibnu Hazm, Ibn Abdul Bar, Ibn Sin Taqiyuddin, Syekh Taqiyuddin, rahimahumullahu ajma'in, nagpiyapaghambukan lang niya sinkatan, in hukuman sin pagsambag hasalam wajib siya. Paghambukan sin mga kaulamaan, in pagsambag hasalam wajib siya. Taib. Masalatun idha sallama rajulun ala jama'atin. Fahal yata'ayyanu ar-rad alaihim kulluhum am yajihi al-wahid anhum. So, aulong niya masala. Apabila long niya si malamin hambuk, taulong niya pa jamaah, bimana tumpukan. Unit tu mararahin hambuk si mambag din kanila, atau kan wajib yato subay sumambag ingkatan siya salam yato. Al-jawab, in sallama rajulun ala jamaatin fa in raddu kulluhum fa huwa afdal. Apabila lang insa sambungan ha pangasubuyat to o masala, apabila lang niya si malam hinambok usog patumpukat jamaah, apabila si mambag sila tulong niya katan amo yatin labi mas marayaw. Wa in radda wahidum minhum, na apabila lang niya on si mambag hambok din kanila, saqatal haraja anil baqin, nahulog na lang na impagkawajib hakatan iban neto. Bimana mararahin na. Nahulog na impagkawajib. Bimana mararahin neto di na sila ito magdusa. Bangaon na nakasambag, hambok din kanila. Wala ithma, iban di na sila magdusa. Paan Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu qal, yujjiya anil jama'ati idha marru ayusallima ahaduhum wa yujjiya anil julusi ayuraddu ahaduhum. Yani Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu mararahin na lang niya haamo intumpukan lima bay. Intumpukan lima bay siya si malamin hambuk ling kanila mararahin neto biya neto nakasalamin katan. Demikian amin mga kialabayan sintumpukan, si malam kanila biyanin hangkatao, aun si mambong hamin sialam yaw dengan mga tumpukan ito, aun si mambong hambok ling kanila, mararahin net tulong niya. Maitong net tulong niya sambong sinkatam. Demikian amin di matong ito jamaah, hambukin si malam kanila, maitong net salam sinkatan. Demikian amin sialam ito, mangsa pamahambukin limabay, insambag sinhambuk, maitong neto sambag sinkatan. Sumagawa, bang si malam katan, atau akan amin si mambag katan, amo ito labi afdal. Taib, sipatus salam. Ini karua dengan mga amin pangadatan sin pagsalam. Biarinin upamahan sin pagsalam. Biarinin sifatnya. In pinakalabi marayaw hapag salam, amin lapalon sin manusia inilaw niya, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Amo ito yung pinaka marayaw. In hikarua dengan mga upamahan sin pagsalam, amo na inlaw niya, Assalamu alaikum warahmatullah. Amo ito yung hikarua. Bimana mabain darajat nito dengan amin panagnaan ito. Demikian hikatu, amuray sabihin pinakamababa na darajat, dengan amin mababa dengan dua yaitu, amunin lang niya, Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Taib. Wa dalilu dhalik, marawahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan marra ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa fi majlisin, faqal, Assalamu alaikum.
Indalilong niya, sinamuin mga kabtangan sintu, halabayan sin pagsalam, amuin hadis din ka Nabi Hurairah, kiaulungan sin Allah Ta'ala. Sabon na long ninusog long niya, limabay siya din dun ha Rasul sallallahu alaihi wasallam, hasabo biyan halilingkuran ni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hasabo naglilingkod iban si mga panaiban niya atau kaniban si mga sahabat niya. Yan sinusog limabay yaon, assalamu alaikum. Yan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, asyara hasanat. Aun long niya hangpu long niya karyawan niya. Pamarra rajulun akhar. Faqal assalamu alaikum warahmatullah. Faqal isruna hasana. Lima ba inay sablong nin duga ing usuglong niya biyan. Saltalong niya assalamu alaikum warahmatullah. Yan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam aun siya long niya kahuhaan long niya karayawan. Amarra rajulun akhar faqal assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam salasuna hasanah. Lima ba inay sablong nin usog dugaing saltalong ni assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam aun siya long niya katluan karayawan. So amoy tinupamahan sin pagsalam. Amoy tinupamahan sin pagsalam. Ha? Apabila kau simalam assalamu alaikum hangpuin karayawan makawa mo. Assalamualaikum warahmatullah, kauhaan karayawan im makawa mo. Bangyan mo assalamualaikum warahmatullahi taala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, katluan in pahala makawa mo. Allahu Akbar. So in kita as Muslim, kaingatan ta in kita nang usaha kita rin di hadunya ini, in labi marayaw in hambuk Muslim, subay niya amuin hinangun, in labi mataud untung atau kan labi mataud pahala in makawa niya. Sa biya naman sinagi, mas labi marayaw isa ba makakawa kau hangpu yato, then sin totally werun kau makawa biyan mang nakaw di sumalam. Taib, amma sifatur rad, fa innahu yakunu bimisli salam, au bi ahsani minha. Ang palong na intungod long niya sin pagsambong hasalam isab, amin hukuman niya wajib, na in pagsambong mo long niya, biara long niya upamahan sin pagsambong mo ito kanya. Ato kang upamahan sin pagsalam yato kay mo. Habayta sin Allah Ta'ala, wa idha huyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Baita sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila kamu long niya sialam sin sasalaman, sambagan niyo long niya bi ahsana minha. Amin labi pamarayaw ding ha amin kya salam kanito. Ato kad sambagan niyo na sadya siya, hagantaan sin amin kya panalam kanito. Taib. So pa main pagsalamin tao si malam kay mulong niya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nain sambag mo kanya, wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Siyambag mo siya biya sim pagsalam kay mo. Demikian mang so pa main si malam kay mo, assalamualaikum warahmatullahi, in sambag mo kanya, wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian mang saupa main si malam kay mo, assalamualaikum, na sambaga siya bang kau mabaya kumawa katluan, sambagi siya wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh, atau akan kumawa kau kauhaan, wa alaikumussalam warahmatullah. Sain labi marayaw, amin sambagun mo siya, labi marayaw ding sin amin kaya pagsalam niya kay mo. So amo ito mga kiulungan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, mga katote manghuran ha agama Islam, inupamahan atau akan hantangan sin pagsalam. Taib, masalatun idan tahal mubtadi'a bisalami inda wa barakatuhu fahal yushra az-ziyadatu alaiha talaban li zahiril ayah bi ahsana minha kay yuqal wa magfiratuhu wa ihsanuhu. Mang saupa maintaw si malam o masala law niya. Saupa main si malam niya tulong niya, yapas niya to din katluan darajat. Biya na law niya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uno law niya. Sa piangdakan sin Allah Ta'ala sambagon siya labi marayaw. Dungagan kuin hal yato,
Biya na sa upamayan ko, wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuhu wa magfiratuhu wa ihsanuhu. Diagdagan ko sin wa magfiratuhu wa ihsanuhu. Sab yan tabian amin yan sinayat sambaga siya labi marayaw. Taib. So jawab din di mga katote manghuranalis agama Islam, la yuzad ba'dal baraka syai. Di na makanjari amuin, dungagan mo pa ding haamin kalimasin wa barakatuhu yattu haunu bang uno pa. Indar raddi alas salam, apabila kau si mambung atawakan si mambung pagsalam sinambuk tay manghud mo. Walau kana al-mubtadi' intaha ila barakah, minsan palong nintaw si malambian, amun timagna hasalam yattu, iubos niya sambil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu, na sambaga na sadya siya haamuin gantaan sibu niya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuhu. Kala Ibnu Abdul Bar wa kala Ibnu Abbas wa Ibnu Umar, intahas salam ilal barakah. Siabot Ibnu Abdul Bar ibani Ibnu Abbas ibani Ibnu Umar, tumubtublong niya in lapalan sin pagsalam, sibu rain sumalam iban sin sumambag, haamuin wa barakatuhu. Kama dzakara Allah azza wa jal an salihi ibadihi rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Wa kana yakrahuna ayyuzada ahadun fis salami ala qawlihi wa barakatih. Amin bimana kariha, di kabayaan lang niya sin mga sila amin mga kaulamaan, mula amin mga sahaba iban sin mga salafus salih, amin dungagan mo pa biyan ding amin wa barakatuhu in pagsambag mo. Taib. Masalah hikatu. Hikatu masalah haamuin aturan atau akan pangadatan hapasalan sim pagsalam. Karahatul ibtida bi alaikas salam. Amun hinang di kabayaan atau akan hinang panglangan, amuin sumalamin taulongnya alaikas salam. Bukun siya lang niya assalamualaikum. Yan niya alaikas salam. Inyari ini panglangan. Ja'a fi dzalika hadis sahihatu minha marawahu Jabir bin Salim al-Hujaimi radhiyallahu anhu annahu qala. Aun long niya dalil tungod sinyari panglangan siya. Hadis na riwayat dengkan Jabir bin Salim tiulungan sinallahu taala sabun nalin siya na misara. Ataitun Nabiya sallallahu alaihi wasallam faqultu alaikas salam. Di matong akulong niya matu para Rasul sallallahu alaihi wasallam saltayan ku kaniya alaikas salam. Di mana mo yatim piag salam niya. Ambisyan niya assalamu alaikum, in apal niya alaikas salam. Pakal la taqul alaikas salam. Siyambungan siya si Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayaw mo lang niya lapalon, ayaw mo lang niya sabutain alaikas salam. Walakin kul sumagawa lang niya inyanun mo sabut assalamu alayka. Assalamu alayka. Atawakan bang mataud assalamu alaikum. Wa Nabi Daud bilafdi ataitun Nabiya sallallahu alaihi wasallam faqultu alaikas salam ya Rasulullah. Faqal la taqul alaikas salam fa inna alaikas salam tahiyatul mauta. Fa inna alaikas salam tahiyatul mauta. Hamuk riwayat dengan Abi Daud. Amin hadis dari sahabat Jabir bin Sulaiman hansi pak riwayah. Di matung akulongnya para Rasul sallallahu alaihi wasallam saltayanku alaikas salam. Yan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ayaw mulongnya sabutain alaikas salam sababin kalima fa inna alaikas salam in paglapalaw niya alaikas salam ini amoy nilaw niya biasin mga amuin tatahiyatan atau akan amuin sasalaman law niya pa mga tao patay. Sasalaman pa mga tao patay. So on waktu biyan maningud-singud ba kita? Ang kana labi marayo biyan amuin mapasawa,
Ya intay manghud mo, sa mata-mata buhi, siya salam mo, siya salam simpatay. So, amo ito hambok ito din mga either biyan amuin biakagi na biyan syuknaan na kau atau akan biyan amuin sabsin kaawaman. Alaikas salam. So, amo itu assalamualaikum. Alaikas salam wa li ba'dul ulama tafri'u ala dhalik agnana an iradihi wa wuduhi nas wa sarahatihi. Minsan long niyaon ng mga ulama, long nila wairun sa sumagawa in kita inagaron ta in kabtangan in pamandosin panghuna tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian ini kaupat. Hikaupat dengan mga amuin pangaddatan sin pagsalam istihbab tikrarus salam salasan. Idza kana al-jam'u katsiran aw syukka fi sima'il musallim alaihi. Istihbab hinang laungnya kabayaan. Pangaddatan hinang kabayaan. Pangdakan sin syara amuin apabila kau sumalam balikan mo siya makatu. Balik-balikan mo siya makatu. Hasop bangsaw pa malaw niya insyalam mo mataod sila. Amuin ganta di nila kadungugan insalam mo. Bangsaw pa mataod ato akan mahibok na pakusog-kusugain pagsalam mo salta makatu mo siya balikan. Atau akan amuin biya sa pamabiyan yan mo biya di maray nila kadungugan insalam ko ini. So, tub-tub makatuin kabayaan sinsyara, amuin balik-balikan mo biyan sumalam. Dumatong kawem pabay sin tao, sungkaw sumud pabay sin tao, sumalam kaw makatu. Bang sa pama, siyambag kaw panagnaan sin salam mo, na mararahin ito. Sa pama, wairun sambag, amin ganta biyan, amin tingog mo ito kadungugan, siya to wairun sambag, na baliki siya sambil makatu. Baliki siya sambil makatu. Sebab Pan Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza takallama bi kalimatin adaha salasan wa idza ata qaumun fasallama alaihim salamun alaihim salasan. Yansin Anas radhiyallahu anhu sabunna launin Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila siya magbicara balik-balikannya makatu. Bang siya dumatong biyan lang niya paamuin tumpukan pakauman sumalam siya makatu kanila. Sumalam siya kanila makatu. Qala an-Nawawi wa hadha mahmulun ala ma idza kana al-jam'u katsiran. So inyari lang niya nagdarain ba ini apabila lang nin siya mo mataod sila. Apabila mataod sila. Wa ada pa Ibnu Hajar wa kada law sallama wa dhanna annahu lam yasma'. Demikian diungagan hi Ibnu Hajar bihat turay sablong ni apabila kau si malam biasin amuin kiakwanan mo biyan way diungugin salam mo ito na siunat biyan amuin makatu kau biyan sumalam hamuin sampai kadungan ni hikatuyat to. Taib. Ay panawasin waktu. Demikian hikalima minas sunnah al-jahru bis salami wa kadhalika ar-rad. Dengan mga sunnat, amin subay mo pakusugon in pagsalam mo. Amin gantaan kadungugan sintaw. Damikian in pagsambag, subay mo siya pakusugon. Walakad kana hadyun Nabi sallallahu alaihi wasallam ayar pa sautahu bis salam. Dengan mga sunnat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amin pakusugon niya, intingog niya apabila siya sumalam. Haganta kadungugan sin mga tao siya salam niya. Demikian in pagsambag niya. Palaya sulubil Israel al-ajar. So di law niya makakaw along niya pahala. Amin pahala along niya amin si malam sadya kabian habaran-baran mo. Haway kadungugan sin tao si alam mo. Di ka makakaw pahala ito amin hangpu, kauhaan, katluan. Palaya sulu bil Israel al-ajar. Illa mastut niya wasayati. Malaingkan lang niya aun mga amuin jiwa, special lang niya. Hikakawa nila pahala, minsan yan tabihan di ka pakusugun. Pakhraj al-Bukhari fi adabihi asaran an Ibni Umar. Riwayat hadis dengan Bukhari habab adab
asaran bakas dengan Ibnu Umar an Sabit ibni Ubayd qal ataitu majlisan fihi Abdullah ibni Umar faqal miat simud akulong niya ha pagtipon-tipunan paglilingkuran serta ditulong niya Ibnu Umar faqal idza sallamta asma fa innahu tahiyatan mubarakatan thayyibatan yani Ibnu Umar pakan Ubayd ini apabila kaulong niya sumalam long niya patdungugain salam mo pa mga tao sialam mo sabunnal in sialaw niya amin sa salaman long niya barakat iban sa salaman long niya marayaw wa dzakara Ibnul Qayyim anna min hadi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yusma'ul muslim radduhu alaihi demikian nasabot Ibnul Qayyim dengan mga labayan atau kan kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kadungugan insabag niya apabila on sumalam kaniya. Wa qala Ibnu Hajar wastadalla bil amri bi ifsya'is salam ala annahu la yakfi as-salamu sirra. So amin hadis diung na to kain amin law niya pasaplaga niyo ha antara ano yung pagsalam hambuk yato ding mga dalil amin suway mo patayngugon padungugon in salam mo paamin siya salam mo. Taib wa qallahu ay yasma fi ibtida'i wal jawab wala takfi al isyarati bil yad. So subay long niya amin kadungugan siya sarta aliapal mo iban di long niya mararahi amin siyang bag mo atau kan si malam sadya kayo bansin lima bimana siminya sadya bihan siminya saja wa qala an-Nawawi wa qallus salam alladhi yusiru bihi musalliman muaddiyan sunnatis salam ayar fa sautahu bihaitsu yusma'ul musallim alaihi. So amin sa babawa biyan amin intingog mo ito hagantan amin kadungugan biyan sintaw si alam mo ituin salam mo kaniya fala yajibu rad alaihi fa innahu lam yasmahu lam yakun atiyan bisalam bangsa upama intaw si malam kay mo diungog in salam niya way nakaw kewajiban si mambag kaniya way ikaw nahukum sin wajib ha pagsambag kaniya wa aqalla ma yaskutu bihi fardu raddus salam ayarfa sautu bihaisu yasma'uhu. So amo ito in mapatut hambuk muslim apabila biyan amuin kaya dungugan niya biyan in salam kaniya na wajib niya suway sambagon. So magawa mangso pa maway siya diungog amin kalima sinas assalamu alaikum atau akan sambil amin katapusan nito aturan sim pagsalam na way siya biyan amuin kewajiban amuin sumambag way siya kewajiban amuin sumambag amuin pagsalam sintao apabila way niya diungogin paglapal atau akan pagsalam sintao simudiat to kanya. So alhamdulillah amo ito bale hika lima in nakawa nato dengan mga amuin aturan sim pagsalam insyaallah subhanahu wa ta'ala mataod pa rin din nakapin pangayon nato pa Allah subhanahu wa ta'ala mangmayan pia pagbarakatin paglingkod-lingkod sin kita niyo atau akan amuin tungbasan niya kita niyo amuin pag pangadji nato biyan dengan mga amuin agama sinsiya demikian bangmayan amuin in mga kiadungugan na to biyan kiadungugan na to ito amuin mapadagbus na to habaran na to iban pa mga anak asawa na to iban sin pa mga amin laula siya na to iban sin mga bangsa muslimin mapasaplag na to in pagsalam salami sabab hambuk yon nga mga dua amin barakat iban sin karayawan demikian murah-murahan bangmain kita niyo amuin siya salam sin nagsasalam salami kita niyo antara na to sarta bangmayan amuin parihalaon kita ni sinallahu ta'ala hamuin katantan amuin kabinsanaan ha dunya kabilubad law mahuli biya amuin miabot na in waktu nato itukbal ko balikan niyo in lapasin amuin pagsasalam sin kita niyo ala wahiya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني